Бул деген проход, бул деген ит кирип чыгыш керек, ичи көрүнүп туруш керек да ортодо. Мурда мындай жок эле өтчү. Бул Казакстанга мындай жок эле өтчү. Азыр Казакстанга муну да жазат турат. Бул только Россияга гана жазалчы. Россияга кетип атканда ушул проход болбосо товарларды өткөзчү эмес. Анан маркировка деген бар эле Россияга, ал маркировканы бизге да чыгарды. Медленно пропускают, потихоньку. Ну, очередь, большая колейка. Вот 5 дней уже вот потихоньку доехал сюда до таможни. Надеюсь, сегодня домой попаду. Биз кечки саат 11-де келгенбиз, ошондон бери турабыз. А фуралар бир жумадан бери турат. Мына ошо президентибиздин айткан сөзү үчүн мына жолдон өтө албай жатабыз. А биз, если Казакстан менен берки бекитип койсо, биз тупикте калабыз. Тупикте. Жолду абай күтүп атканыңарга. Хоть по 5000 человека. Видите же, люди мучатся. Бачите? Что случилось? Кысылып? Быстрее, вот так. Кому-то сюда. Она, стой. Стой,